مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم من فما لعينيك إن قلت فهمتا وما لقلبك إن قلت تفيق يهيمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لا يحسب صب أن الحب منكتمون ما بين منسجم منه ومضطرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لولا الهوى لم تريق الدمعان على طلالين ولا أريك لذكر البان والعلبي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فكيف تنكر حبا بعد ما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم عبرة وضنا مثل البار على خديك والعلبي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نعم سرى طيف من أهوى فأرقني والحب يعترض اللذات بالألم مولاي
صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إن يلائمي في الهوى العذري بادرة مني إليك ولو أنصفت لم تدمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم من أدت حالي لا سري بمستترين أني المشاة ولا دئي بمنحسبي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم من محضني النصح لكن لست أسمعه إن المحب علي العذال في صممي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إني اتهمت نسيح الشيء في عدلي والشيب أبعد في النصح أنيت همي مولاي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن أمرتي بالسوء ما تعظت من جهل بلدي الشيب والهرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولا عادت من الفعل جميل الكرام ضيف ألم براسي غير
رموحة الشبي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لو كنت أعلم أني ما أوكره كتمت سرا بدل منه بالكتب. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. من لي برات جماح من هوايتها كما يراد جماح الخيل باللجوم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتها إن الطعام يقوي شهوة النيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والنفس كالطفل إن تهمله شاب على حب الرضاع وإن تفضيمه ينفضم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فاشرف هواها وحاذر أن توليه إن الهوى ما تولى يسمي أو يسمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. من ورائها وهي في الأعمال سائمة
وإن هي استحلت المرعى فلا تصيبي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن الشام في دسبي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. واشتد سائس من جوع ومن فإن فربما خمصة شر من التحميم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. واستفرغ الدمع من عيني قد امتلأت من المحارم والزمحيم يتندمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وخالف النفس والشيطان لواسيهما وإنهما محضاك النصح فتيمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ولا تطع منهما حسما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أستغفر الله من قول بلا عمل
لقد نسبت بي نسلا لذي أكبي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد القولين والثقلين والفريقين من عرب ومن أجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الأمير النهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفسم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق من لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث أمامي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة لرضا الله تعالى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين آل كل أصحاب القربى تابعين ذوي التابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين جميع آبائه أولياء من مشارق الأرض إلى مغرب برها بحرها نوينا على من أسلافنا أجدادنا آباؤنا مشايخنا الصالحون الله يدخل نياتنا في نياتهم أعمالنا في أعمالهم ونستحضر أرواحهم الطاهرة الزكية في هذه الليلة المباركة في هذا المسجد المبارك في هذه الجلسة المبارك وصول روح الإمام الكتب بحر الوجود الشيخ أبو بكر بن سالم رضي الله عنه وحقوق عالم أجمعين أسلافه وأجداده وآبائه وصول روح صاحب المولد الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي وصوله وقريب وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتح الأوريجين المهاجر الله أحمد بن عيسى وسوله وفروه وذي الحقوق عليه أجمعين ومن انتسب إليهم أجمعين سله الأستاذ الأعظم فالمد محمد بن علي بعلوي جميع ساداتنا علي أبي علوي سبلهم كبيرهم ذكرهم مساهم
سيدنا الإمام مقدم الثاني سيدنا عبد الرحمن السقاف وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليه أجمعين وانتسب إليه أجمعين وأهل ذنب والأهل فأهل على جميع الأولياء الغامض في علم الله بكل وسيلة مقبولة عند الله شاركها ومواربها ونستحضر الروم الطاهرة الزكية وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. أن الله يسر لنا ولأحبابنا أبدا في كل لحظة من هذا المجلس وما قبله وما بعده وفي كل لحظة أزلا وأبدا زيارة سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم سائر الأنبياء والصالحين إلى يوم الدين ويحضرنا أرواحهم الطاهرة وما يسره لسائر سيد المرسلين سائر الأنبياء والمرسلين سائر الصالحين سابقين الموجودين والآتين إلى يوم الدين وما يسره لسائر المصلين وما يسره لأهل مجالس الذكر أبدا وأهل الخلوات والجلوات والزيارات والتهجدات والحضرات وأهل الصيام والقيام ويجعل فيها لنا من الحسنات والبركات والرحمات والنفحات ما في مجالس العلم والذكر وسائر أنواع العبادات والأعمال الصالحات ونيابة في كل ذلك عن أحبابنا أبدا وعن الصالحين وسائر المخلوقين وقضاء لكل فرد لكل ذرة من كل حضرة وضربة يتلو أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في علم الله كائن قد كان أبدا سرمدا في كل ذرة من ذرات الوجود الخلق يثيبنا على أهل ذرة من أعمالنا عاداتنا عباداتنا ثوابه لسائر الصالحين على أعمالهم وجهادهم ونياتهم ويزيدنا من فضله في كل لحظة أبدا ما هو أهله ويجعلنا من خواص جلسائه أبدا ونوينا في هذا المجلس وما قبله وما بعده لنا ولأهلنا أحبابنا أهلنا الصالحون ينوونه ومنالوه أو ينالونه من الخيرات في مجالسهم وفي أعمالهم وخلواتهم وجلواتهم ومشاهداتهم ومناجاتهم وزياراتهم وما علمه الله من نيات صالحات والنيابة عن ذوينا أحبابنا عن سائر المسلمين في ذلك ونوينا في كل ذرة من الذرة وفي كل ذرات الزمان والمكان وكل ذلك بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dibuka halaman 23. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya azim as-sultan ya qadim al-ihsan ya daim an-ni'am يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليما لا يعجل صل يا رب على سيدنا محمد وآله وسلم وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مهدي كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل خائف يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير.
اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير. اللهم إنا نخاف منك ونخاف ممن يخاف منك ونخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحرمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم احرسنا بعينك التي لا تنام واكفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا تهلكنا وأنت ثقتنا ورجاؤنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد البشير النذير السراج المنير والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بقدرة بسم الله الرحمن الرحيم. ارفع قدري واشرح صدري ويسر أمري وارزقني من حيث لا أحتسب ولا أدري بفضلك وكرمك وإحسانك يا من هو كاف يا عين صاد حميم عين سين قاف. وأسألك بجلالة العزة وجلال الهيبة وعزة القدرة وجبروت العظمة أن تجعلني من عبادك الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين. وأن تصلي وتسلم على سيدنا محمد واجعل لي disebut hajatnya masing-masing disebut. ورضاك والجنة آمين آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك العلم لدني والمشرب الصافي الهادي يا وهاب يا غني. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم ودافع البلاء والوباء والمرض والألم. جسمه طاهر مطهر
معذب منور من اسمه مكتوب مرفوع على اللوح والقلم شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلم سيد الكونين وشفيع الثقلين أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم سيد العرب والعجم نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين فيا أيها المشتاق لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تهرب بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العيوب وتدين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ونعم الولي وليها الله 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 ونعم الولي وليها صافت لي أماء الليل وأسقيت من صوفها وأجب الوسل يملي علي الذي يعليها ومن ذا مثلي أنا قبل يا يشفيها أنا قبل القبل وبدت على آليها أنا أتيت كل ميك تكو ميك علي وليها تكو أنا المستبى بين أهلي وشفعت في عاسيا الله 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 ونعم الولي وليها أنا المجتبى ولي أنا شيخها قاضيها أنا شيخ أهل الوصل تكرم علي بريها أنا هتف أهل العدل ونار الجحيم من فيها وسيفي ودرعي مجلي أعاقب على تاليها فمن كان ينكر فعلي يجازى
كبر ونحميها أنا بزها والشهب وأنا للمساء أجريها الله 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 ونعم الولي وليها وعين الحقيقة عيني وأشرب منك شيئا وفخر الوجود فخري أبو بكر يهميها وقد طاب فيها أصلي وأنا للغروب أوعيها ورقد أمي قربي وإني لها سكيها وأفل الشموس كلي وشمسنا ضاحيها أنا عرشها والكرسي وأنا للسماء بنيها الله 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 ونعم الولي وليها شوف أهل الكساب الفضل وجريل لي راويها فهذه رسالة تنبي بنشر القرآن وتليها وأشكر لنعمة ربي ولكني لا أبي على من تبعني فيها وبثيت منها وبي على من تبعني فيها وتختم بخير رسلي نبي الهدى هديها الله 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 ونعم الولي وليها اللهم صل وسلم وبارك عليه مجمل جمل أروالي الله 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 الله
الجم الأول المدد يا شيخ بابا قرينا المدد يا عالي القدر المدد يا ذي سكن عناد المدد يا المنصوب العالي عافة يا جيرة جلوا في كسب الخير قد هلوا حيثهم طول المدى وبلوا حيثه يدرك في الحال غارة يا شافي عناد يا كثير الفار والأسياد يا عظيم الفضل والجهاد يا كبير المنصب العالي الله 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 يا مجمل جميل أولي طرقت بوربي في الحال يوقظ من غير ماء مهال يسبق الطيار والخال بالدار والغازي بالحال كون ذي في الجبال الصوب بالذي فوق رداء القوم فانا بن سليم الوالي أدركنا وسوف الكام من تريم الخير لم السام وبأهل النور نعم القوم كلهم في صفك العلي جمل جمل أهوالي عينات الدارك في الحال أسرع من قبل كشف الحال وديكم من قادنا في الحال بدير الأعداء السر والنجوى يا عميم الفضل والجدوى أبلنا الإحسان والعفو واغفر الزلات في الحال يا المدد يا عالي القدر المدد يا ذي
سكن عناد المدد يا منسب الحالي واصرف آفات البلاء منا وامحو آثار العدا عنا تنتشي العناد بالغنى يطردون الخصم والقليل ربي وفقنا لكل الخير وأدر أرزاقنا والمير مثل ما ترزق حمص الطير إنك المتبدل الولي أوطان بالرحمة والرضا والخير والنعمة لم تزل إثمار في الزخماء سائل في إثر سيالي المدد يا شيخ أبا بكر المدد يا عالي القدر المدد يا ذي سكن عناد المدد يا منسب العالي تشمل الأولاد يعشقون العلم والأوراد ويحيد عن سنى اللذات يوم قال الدين سنقلي الأبدان والحواس كلها والأذهان ربي يا حنان يا منان أمنا باللطف يا والي وصلاة دائما تترى الذي قد خص بالإسراء وعلى الكبرى مع الزهراء وعلى الأصحاب والآل المدد يا شيخ أبا بكر المدد يا علي القدر المدد يا ذي سكن عناد المدد يا منسب العالي اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رب مكة وصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا يا رب مكة وصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا
لدعانا واكتب هوانا إن أردت رضانا وحذرت به وبسرنا لسوانا وخضع لنا إن كنت راجي واسمنا وترك مولاك إن أردت منانا واجعل وقوفك ما بكيت ببابنا فلأن تحظى بنا وترانا يا رب ما كتوصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا وما علمت بأننا أهل الوفاء ومحبنا ما زالت تروانا فإذا قضت حقوقنا يا مولاي عينتنا في الكائنات إيانا نحن الكرام فمن أتى قاصدا لا نسأل عندما يلقانا يا رب ما كتوصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا ونات بأزم لا تكون مقصرا وانظر ترى العشاق حول حمانا مستبشرين بنيل ما قد آملوا فرحنا نظر جنون لعيانا بعشقتهم سكارى عندما كشف الحجاب وشاهدوا مولانا يا رب ما كتوصفا بمحمد
صلاتهم إحسانا ثم الصلاة على النبي وآله ما حركت ريح الصبا أوصانا يا رب مكة والصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahullah nafa'ana bihi bi ulumihi bi ulumi sairus salihin. Ila an qala, melanjutkan pengajian yang sebelumnya, pembacaan kitab Risalatul Muawanah karangan Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad Sahibur Ratib, sampai pada faslun wa alaika bitahsini mu'taqadik wa islahihi wa taqwimihi ala minhajil firqah ala minhaji al-firqah an-najiyah wa hiya al-ma'rufa min baini sairil firaq al-islamiyah bi ahli sunnah wal jamaah wa humul mutamassikuna bima kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Faslun, jarini Al-Habib Abdullah Al-Haddad, wa alaika bitahsini mu'taqadik. Seseorang itu seyogjanya tahsin, harus diperhatikan. Untuk apa? Memperhatikan apa? Bitahsini, kudu bagusno akidai. Akidai harus dicek. Akidah, keyakinan, kepercayaan, ideologi harus ditahsin, harus diperbagus. Wa islahihi, kudu ditepakno. Harus dicek akidahmu itu sudah bagus, sudah tepak apa enggak. Wa taqwimihi, dan harus dijejekno, dilurusno, hati-hati. Sesuai apa? Ala minhaji al-firqatin najiyah. Cek akidahmu sudah sesuai enggak dengan kelompok-kelompok yang disebut kelompok yang bakal selamat nanti pada hari kiamat. Al-firqah an-najiyah. Al-firqah, kelompok an-najiyah sing selamat hari kiamat. Wahia, apa itu kelompok yang selamat? Al-ma'rufah, yang terkenal min baini sairil firaq, dibandingkan kelompok-kelompok yang lain terkenal dengan julukan apa? Ahlus sunnah wal jamaah. Cek, kau niki opo akidahmu? Sesuai mbek ahlus sunnah wal jamaah apa ndak? Cek akidahmu, keyakinanmu, ideologimu apa? Sesuai ahlus sunnah wal jamaah ndak? Hati-hati. Karena itu yang disebut al-firqah an-najiyah, kelompok sing bakal selamat. Apa itu? Nah, sekarang apa itu kelompok ahlus sunnah wal jamaah? Diterangkan sama Habib Abdul Haddad. Ahlus sunnah wal jamaah itu seperti apa? Diterangkan oleh Habib Abdullah Al-Haddad. Diterangkan. Yang nerangkan itu bukan ustadz zaman sekarang, bukan kiai, bukan Habib zaman sekarang. Habib Abdullah Al-Haddad, Sultanul Aulia, rotibnya yang sering sampean baca. Ini keterangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, katanya beliau. Seratusan tahun sebelum
sebelum ramai sekarang. Apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Apa? Wahum Ahlus Sunnah wal Jamaah itu al-mutamassikuna, yang berpegang teguh bima kana, terhadap ajaran alaihi Rasulullah SAW, yang sesuai dengan ajarannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang sesuai dengan ajarannya Kanjeng Nabi secara adat, secara anjuran, secara teori, secara apapun yang datangnya dari Kanjeng Nabi. Oh, ini betul menurut Toto Coro, tapi cara adatnya Kanjeng Nabi gak tepak. Wis, duduk. Pelajaran, keyakinan, akhlak, tingkah yang ada semuanya di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sedikit pun tidak melenceng dengan unsur-unsurnya Kanjeng Nabi. Tidak melenceng dari unsur syariatnya. Syariat itu yang dianjurno. Kanjeng Nabi ngongkon gini, Kanjeng Nabi ngongkon gini. Oh, Kanjeng Nabi menyontohkan seperti ini. Oh, Kanjeng Nabi seperti ini contohnya. Tidak ada yang melenceng. Contohnya Kanjeng Nabi tepak. Anjuran teko Kanjeng Nabi tepak, sahabat sing melok Kanjeng Nabi tepak. Ngaku melok Kanjeng Nabi tapi enggak sesuai kelawan akhlake, adate enggak tepak. Mosok Kanjeng Nabi ngenyek misale. Oh, ndak apa-apa, lek panjenengan salah iku namanya orang salah, harus kita bela. Mungkin dia itu apa? Hanya tergelincir. Wis jelas-jelas ngelekno Kanjeng Nabi kate di beloi, mungkin tergelincir. Oh, ndak ada kompromi. Jangan sampai kalah sama hawa nafsu. Bima kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabih, dan yang sesuai dengan apa yang datangnya dari para sahabat. Oke. Apa itu Ahlus Sunnah? Yang datangnya dari Kanjeng Nabi dan sahabat. Yang datangnya dari Kanjeng Nabi dan sahabat. Jadi jarine Habib Abdul Haddad ini ya. Katanya Habib Abdul Haddad yang datangnya dari sahabat, datangnya dari Kanjeng Nabi. Berarti lah ana wong sik nyala-nyalakno trawih. Oh, trawih ku Kanjeng Nabi ndak nglakoni ndak ngene. Oh, duduk Ahlus Sunnah berarti. Apa? Sahabat. Oh, ini kan tidak disuruh oleh Kanjeng Nabi, tapi sahabat. Paham ini? Masuk dalam kategori Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah semua yang datangnya dari Kanjeng Nabi, semua yang datangnya dari sahabat. Yang berpegang teguh dengan hal yang datangnya dari Kanjeng Nabi, yang berpegang teguh dengan hal yang datangnya dari para sahabat. Sahabat ndak kira salah. Masa kon luwe melok ulama-ulama zaman saiki ya, punya gelar doktor, punya gelar profesor, punya rumah megah, punya mobil bagus. Oh, ini fatwanya bagus dipeloki. Loh, si mulian sahabat, walaupun sahabat itu ngemis biasa, si mulian sahabat. Nah, hati-hati. Wa anta, terus katanya Habib, itu ya, hati-hati. Itu harus dicek kita. Apakah kita ini sudah masuk ke situ? Ini cek. Tahsin, perbagus terus. Lek kita orang iku elek, perbagusi. Ayo perbaiki, ngaji yo, pelok ono. Ya apa akhlak sahabat iku, ya apa akhlak Kanjeng Nabi. Bagaimana akhlaknya Kanjeng Nabi, bagaimana akhlaknya sahabat. Itu harus terus, harus dicek. Dicek terus. Ojo panganan tok sing update. Oh, saiki ono menu baru didoleki, apa cara masake dipangan. Oh, iki ono cara gawe es baru, carane ya apa ngene-ngene engko diombe. Oh, coba dicek. Iman tuh perlu dicek, perlu di-upgrade, perlu diperbarui. Sampai sing duwe HP Android ae lek ono aplikasi sing wis lawas harus diperbarui, iman tidak berbarui. Harus ditahsin, harus diperbarui terus. Ya apa? Ya ngaji, ndolek ilmu. Ngrungokno ilmu, buka YouTube, buka pengajian. Oleh ustadz sing gena. Karena kabeh ndak semuanya ustadz itu gena zaman sekarang ndak. Kadang luwe topan sing gak gena timbang sing gena-gena. Zaman akhir itu seperti itu. Kalau nanti sudah muncul keistimewaan yang betul-betul bagus, betul-betul istiqomah, kiamat berarti biasa. Karena nanti di akhir zaman agama Islam ini, umatnya Kanjeng Nabi ini akan semakin baik. Kok lek wis sampean delok wong sing salat subuh di masjid iki sampai yang dobo gini.
Mari ngono ndak langsung pulang, habis sholat subuh baca Al-Qur'an, tadarus kabeh sampai sholat duha, mari sholat duha mulai. Sholat zuhur rame, sofe sampai full ngono. Tak ono masjid sing elek, uang seneng sedekah kabeh. Tak ono masjid sing melas, uang seneng sedekah kabeh. Masjid pakai AC, ada tempat minumnya, kamar mandinya bagus, bagus semua, hampir kiamat. Karena rusak, api. Rusak mana nih wis kiamat wis. Ustad, kiai, habib sing gena sing istiqomah, gak ono sing meloki zaman saiki, sing ngawur akeh sing meloki. Rusak, api nanti, api kiamat. Jadi seperti itu. Nah itu harus dicek, tahsin. Tidak ada yang selamat. Orang yang ngerasa dirinya itu selamat dari goyangnya iman, orang yang ngerasa dirinya itu tidak akan dapat dibalik hatinya oleh Allah, masuk tenang insya Allah. Tidak gelem memperbarui imannya, tidak gelem memperbarui akidahnya, tidak mau diperkuat akidahnya. Orang yang ngerasa aman seperti itu tandanya orang celaka nanti. Fa'aminu makrillah billahi jahilu wa khaifu makrillahi billahi arifu. Orang yang ngerasa aman dari makarnya Allah, ngerasa selamat terus, wis selamat. Sholatnya nggak dicek, apa betul apa enggak, insya Allah sah, Allahu Akbar. Puasanya nggak dicek, puasamu 30 hari kemarin sah semua apa enggak? Alhamdulillah ini saya tidak pernah batal. Kon ngerasa ini udah dianggap salah tak? Intisan rasa uangnya udah dianggap salah tak? Enggak, aku tidak pernah ngerasani uang ngaji tok. Terus kon delok HP ngerasani uang nulis status, guys. Ya walaupun poso guys, adus po, oleh kata sholat Jumat guys, mulai poso, ndak oleh kena banyu, makro dibatal, terus ndak adus, ya mambu yang masjid, masuk pantes Jumatan ngono, ngerasani uang itu, poso tepan ndak, lo, ndak dicek, lo itu diperbagus, perbarui, ayo, kena no, hati-hati. Apa terus kalau kita itu memperbarui akidah kita dijaga, diperbagus terus, meloi, lampai sahabat, lampai kanjeng Nabi, sesuai ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa katanya Habib Abdul Haddad? Apa keberuntungannya? Wa anta katanya Habib Abdul Haddad. Gimana cara taunya? Apakah ini betul-betul akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah apa enggak? Ini. Iki akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah beneran apa enggak? Tepak apa enggak? Ini katanya Habib Abdul Haddad apa? Anta idza nadharta, kalau kamu menemukan golongan itu bifahmin mustaqim angel bin zalim. Kalau ente ngelihat ada orang yang mengaku dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah, iki tepak enggak Ahlus Sunnah wal Jamaah? Yang sesuai sama Habib Abdul Haddad enggak? Sesuai sama Mbah Hasyim Asy'ari enggak? Loh, aja Ahlus Sunnah cek. Ahlus Sunnah kon, iya. Jenggote gondrong, kukune dawa. Kate salat ngebus dhisik. Lah ndak salah, rokok ndak apa-apa, ente mau rokokan 10 langsung ndak apa-apa. Kate salat enggak siwakan ndak gumur. Ahlus Sunnah, ngakune ustad, kukune dawa. Celeng kebi kokona, obun gondrong. Ahlus Sunnah ya apa iki? Mbah Hasyim Asy'ari dulu begitu tak? Mbah Hasyim Asy'ari ini pakai gamis, pakai jubah, pakai imamah, wangi, bus-lebus kok ngono nganggo Ahlus Sunnah. Aduh. Pemane padha ndak mbek Habib Abdul Haddad, padha ndak mbek para sahabat. Ahlus Sunnah apa iku? Ngaku Ahlus Sunnah. Saya mau tahu apa saja sunnah-sunnah wiritan yang dibaca oleh kanjeng Nabi sebelum sholat subuh. Darro. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Iku tok lho ana donga. Ente walaupun ndak hafal ro jenenge donga iku apa? Ndak tahu. Sunnah kanjeng Nabi apa ndak ero. Ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita sebagai pengikutnya Mbah Hasyim Asy'ari. Lho iya. Sunnah apa? Hasyim Asy'ari itu tidak hanya kasir kalam, tidak. Sunnah kanjeng Nabi dikerjakan. Di kitabnya itu dianjurkan gini. Ente tahu? Tidak tahu.
Nah, itu akeh zaman sekarang banyak mengklaim dirinya paling ahlu sunnah wal jamaah. Ternyata didelok kukune sering dawa, sering ireng. Loh, ahlu sunnah. Apa ahlu sunnah iku? Wong sing selalu ahli sunnah Kanjeng Nabi urip. Ahlu sunnah. Ente tahu sunnah itu dari Allah apa dari Kanjeng Nabi? Dari Kanjeng Nabi. Ngomong ahlu sunnah, kukue ireng, dawa, sering. Ustad kon, kiai kon, Habib kayak ngono. Contoh, telah orang yang dianggap sebagai figur kayak ngono. Gini aja leng, apa? Siwakan boh. Kelambinnya kecut, ya Allah. Ahlus sunnah, sunnah Kanjeng Nabi tak celok itu sunnah Kanjeng Nabi tak. Zuhud, dah ono zuhud iku kau ndak seneng yang dunya, tapi awakmu bersih, duduk zuhud terus lebus. Ya bener zuhudnya mana kompros. Kalau kamu menemukan orang yang mengklaim dirinya itu sebagai ahlus sunnah, bifahmin mustaqim, pemahamannya genah lurus, ndak neko-neko, oh itu tepak iku ahlus sunnah temenan iku. Ngaku ahlus sunnah. Lek fatwa ono DPR teko dikek 1 juta tutup mulut ada petenggi datang hampir 250 adalah jelas petenggine coba tak teman bojong poci unjuk masya Allah taina salah aki di gimana sotu neraka sampai ecos kia aja nyala aki. Jelas baik pilih, jelas baik pujinya ndak popo, elek dipuji. Ngalakno sing apik yo tanggungan dhewe. Sudah jelas-jelas calon Pak Camat, calon kepala calon bupati ini jelas-jelas enggak baik. Jelas mantan narapidana, tutup mulut. Ente yang punya kekuasaan untuk mengingatkan orang lain, diam. Elingono singitan ndak apa-apa lek wedi ditangkep. Ojo yo elingno. Tanggunganmu hilang. Tanggunganmu, tuntutanmu di akhirat nanti hilang. Enggak diem. Ya apa itu, saya ini bingung mau milih itu bagus sama enggak? Bagus. Mari dikei duit 5 juta, bagus. Misalnya lu ustad, ulama, kiai fahamnya tidak mustaqim, ngaku ahlus sunnah. Oh ndak. Kalau ente nemu orang yang faham mustaqim, jariin Habib Abdul Haddad, itu jari aku loh. Habib Abdullah Al-Haddad yang pemahamannya itu cemerlang, lebih cemerlang dari berapa ratus aulia yang ada di zaman sekarang. Sultanul Aulia di zamannya. Idza nazarta, kalau kamu menemukan orang yang mengaku ahlus sunnah itu bifahmin mustaqim, pemahamannya genah lurus, anggal bin salim, atine tepak, atine bersih, fi nususil kitab was sunnah, sesuai dengan nasnya kitab dan as sunnah, tidak pernah melenceng dari nasnya kitab dan sunnah. Salah pernah ngenyek Kanjeng Nabi dipuji, oh itu mungkin tergelincir lisannya, enggak sengaja, ndak muji Kanjeng Nabi salah no, ojo dibelo, salah yo salah. Oleh junjungannya dibela, dicarikan pembelaan. Oh enggak, bukan nasnya seperti itu. Kanjeng Nabi kita bisa dinyek, syariat Kanjeng Nabi tidak bisa dinyek. Kemarin ngenyek adzan, ada yang berfatwa adzan itu disalahkan kemarin. Ada yang berfatwa, no sing fatwa belo, ndak apa-apa, kan cuma adzan. Loh, syariat. Ulama kaya apa ngono iku? Akhir zaman. Sik dibelo. Ada yang membela orang yang menghina adzan. Ulama ada yang membela. Lho ulama sing iki disalahno dihujat. Ana sing bela sik didelokno dalil. Ndak apa-apa ngene lho. Nususul kitab was sunnah. Nah, pahamnya ndak mustaqim. Al-mutadamminah li ulumil iman. Yang sesuai dengan keimanan itu seperti apa? Nah, kalau itu menemukan yang seperti itu ahlu sunnahnya, itu tepat itu berarti. Itu tepat. Ada satu ulama gini, ada satu a'immah zaman dulu ngomong, inti lek pengen ro agama wong iku tepak apa ndak deloken.
Akeh sing muji apa akeh sing ngenyek. Ambek deloken keberadaane wong iku lek gak neko-neko, kok akeh sing benci, oh iku tepak berarti. Wong gak neko-neko, ya salat berjamaah, ya Masya Allah, ya ndak ngawur ngene. Uripe biasa dah. Kalau ngomong, kalau cerita lurus-lurus, lek nerangno lurus-lurusan, lek salah haram-haram, sunnah ndak ada nawar. Omong pembahasannya biasa. Akeh sing gak seneng, oh iku tepak berarti. Iku sing lurus kok ngono iku. Ndak kira setan ku seneng yang sing lurus, ndak kira. Mangkane digerakno wong akeh sing benci. Ndak disopo, ndak diregoi, ndak diakoni. Ana wonge ngawur, Masya Allah. Rambutnya compang-camping. Ngaku ulama. Semestinya ulama itu kan yang sopan lah kalau ngajar, pakai baju yang kena. Ini ndak pakai baju rock and roll, gambar tengkorak, gawe surban, gawe songkok, gambar tengkorak, celonoan. Tidak pantes. Oh ini zaman sekarang toleransi. Oh, iya toleransi tidak apa-apa. Tapi semestinya kayak apa sih orang ngajar nerangno hadis Kanjeng Nabi mosok gawe tengkorak kausan tok. Kelambian pendek sih api. Iki gawe tengkorak terus yo gawe surban ngene. Kok katanya nyalon ae kampanye yang kono gawe kelambi polisi gawe surban jale. Nggak sesuai. Nah, jadi gitu. Wa tala'ta siyar salaf as-salih minas sahabah wat tabi'in. Kalau kamu itu ya tadi Ahlus Sunnah yang seperti apa yang gena itu yang kayak tadi. Ya, ada kriteria lagi. Kalau ente menemukan pada orang itu yang mengaku Ahlus Sunnah, pada diri orang yang mengaku Ahlus Sunnah itu ente melihat, oh Masya Allah yo, orangnya itu mengikuti jejak salafun soleh. Tolak nemu siro, ningali siro. Pada orang itu siaras salaf as-solihin. Pada diri orang itu tergambarkan sirah, peneladanan, jejak-jejaknya salafun soleh. Oh Masya Allah, wonge ditelok. Oh koyok ngono biyen Mbak Ki Ahmad Jufri koyok ngono. Oh koyok kiai biyen ya lo. Ente nemukan pada orang itu seperti itu, oh itu gena berarti Ahlus Sunnah temenan. Alim, hafal hadis, hafal Quran, Masya Allah. Mbai ahli sholat, ahli ibadah. Mbai Masya Allah ahli ndak podo be mbai, Mbai Masya Allah senangnya masjid, pengajian yang desa-desa. Iki ndak. Iling tok jalan-jalan UTW Jakarta, UTW Singapura, UTW pantai. Oh, jalan-jalan tok, ndak ngajar, ndak ngaji. Ndak podo be salafun saleh ndak podo. Ndak kena. Itu Ahlus Sunnah yang tepat. Wis gampang ngono tok nilai kowe. Enggak usah kan kita ndak tahu hatinya orang. Loh, ente suruh ngelihat hati apa suruh ngelihat jopo sih? Saiki ono botol ditulisi ini isinya adalah kencing babi. Jelas di luarnya ditulis kencing babi, tapi kita kan ndak tahu dalamnya itu kencing babi beneran apa ndak. Terus kon ngombe, yo salah kon gendeng kon. Paham ini? Kan ndak tahu kan ndak harus ngurus batinnya, ndak batin apa jadi pangeran. Inti ojo ngenyek, ojo suudon, tapi inti lihat zahirnya gak kena, wes jadi peloi. Ini Masya Allah, turunannya orang Masya Allah, insya Allah hatinya bersih. Kan ero ta wong iku hatinya bersih apa ndak ero. Zahirnya gak tepak, akhlaknya gak tepak. Zahirnya Masya Allah compang-camping, celonoan pendek, buka aurat wis gak sesuai mbek sunah Kanjeng Nabi, kate dibelo. Carna wis. Kon lek gak tidak hormat ya wis. Lek ente pancene apa ndak kate melo iya wis jarno tinggalno. Jangan dibela mati-matian. Hati-hati. Zaman sekarang wis akeh kok ngono zaman sekarang Masya Allah. Sementara selamat kabeh. Sesuai dengan sirahnya salafus saleh minas sahabah wa tabi'in, sesuai dengan ya apa lampai. Tepat berarti. Kalau kamu menemukan orang yang mengaku Ahlus Sunnah itu kriterianya seperti itu, ini penting. Zaman saiki totok iki wis. Ki Habib Abdul Haddad berapa ratus tahun yang lalu nerangkan, ndak ada. Di zamannya beliau masa ono wong melenceng, enggak ono aulia sing kececeran. Di Tarim itu sampai sekarang aulia itu masih banyak. Saya nututi berapa tahun yang lalu saya pulang.
Wali ku sakake, dek tarim iki diwanti-wanti kok ngene apa meneh Indonesia. Aja iya. Apa pola Indonesia? Nang tarim ini beliau kan ngomong ditarim, mendiktekan kitab ini kepada muridnya ditarim. Apakah di zaman itu banyak orang rusak? Oh ndak ono, saiki ae masyaallah tarim iku Allah. Sampai lek delok wong tarim iku dudu koyo delok menungso, koyo delok malaikat. Gak ono wong tarim iku Pak, wong tuwek-tuwek iku Pak, penyakit terbanyak yang dialami oleh mereka kapuren. Karena airnya wong ono biasa sampai nemu wong sikile kaku lurus tok ndak iso ditekuk biasa. Iku lek kongkon salat kalah, wong ketangi, wong Indonesia sing sehat kalah. Salat iku Pak, ya apa sampean? Ngadeg. Dengan kesulitannya ketika ngadeg ya apa tetep salat ngadeg gak lu golek sampean kan. Ada pelengan sekejap atau ojo rukhsah dispensasi jan apa? Lah jamak bojo. Aduh pelengan duhur langsung bojo biasa sekali wudu tedung boleh apa? Jujur mon alakoh pelengan gelem ambu. Jo. Ai bojor kok iki. Bejeng kalau suruh sowan. Wong tarim itu habis sholat maghrib, assalamualaikum, sholat sunnah 2 rakaat. Setelah itu sholat sunat 6 rakaat, 3 salam. Ada sholat awabin, namanya sholat awabin itu dianjurkan ba'dal maghrib. Itu orang tarim 90% ngerjakan. Sing sikile sehat, sing sikile gak sehat. Sholat 6 rakaat. Dengan kesulitannya itu tetap sholat. Itu zaman sekarang, berapa tahun yang lalu? 2017 saya pulang. 2013, 14, 15, 16, 17 saya nututi itu. Ya apa zamannya Habib Abdul Haddad ya apa zamannya Habib Ali Al-Habsyi dulu, ya apa zamannya Syekh Abu Bakar bin Salim. Lebih malaikatan lagi kan zaman ini tambah akhir tambah merosot. Itu Habib Abdul Haddad ngomong seperti ini di zaman itu. Kalau ente menemukan orang yang ngaku ahlus sunnah dengan kriteria yang tadi, hatinya genah, fahamnya mustaqim, hatinya salim, sesuai dengan nasnya kitab dan sunnah, sesuai dengan lampahnya para sepuh, salafus soleh, tabi'in, sahabat dan seterusnya. Kalau ente menemukan seperti itu, alimta wa tahaqqaqta annal haq ma'al firgatil mausuma. Kamu tahu nanti itu golongan sing genah. Itulah golongan ahlus sunnah sing genah. Terus katanya Abdul Haddad apa? Ma'al firgatil mausumah bil asy'ariyah nisbatan ila Syekh Abil Hasan Asy'ari. Kalau ente menemukan orang kriteria seperti itu, ente hanya bakal menemukan ahlus sunnah yang seperti itu hanya ada di mazhab Asy'ari. Ya, ahlus sunnah sekarang ini Asy'ariyah kita mazhabnya. Yang mana pencetusnya itu Al-Imam Abil Hasan Al-Asy'ari. Wahiyal aqidah allati ajma'at 'alaiha as-sahabah wa man ba'dahum min khiyarit tabi'in. Itulah akidah Asy'ariyah, ahlus sunnah Asy'ariyah dengan kriteria yang seperti tadi. Itulah yang apa? Ketika diteliti itu sesuai dengan lampahnya sahabat terus sampai yang Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Asy'ariyah, Maturidiyah juga jadi seperti itu. Ahlus sunnah yang seperti itu. Apa tadi bocorannya kata Habib Abdul Haddad? Fahamnya mustaqim, mempunyai pemahaman yang mustaqim, hatinya genah, gak neko-neko, sesuai dengan nasnya Al-Quran, sunnah dan para sahabat, sesuai dengan lampahnya salafus soleh, para pendahulu dari kalangan aulia, ulama. Jadi seperti itu. Wahia aqidatu ahlil haq. Habib Abdul Haddad memang ngomong wahia akidahnya ahlul haq. Ini akidah wong sing tepak. Sampeyan ojo ndelok nas ya. Nasnya Habib Abdul Haddad ngomong ini akidahnya orang tepak. Jangan lihat nasnya. Itu nasnya seperti itu. Sampeyan tahu siapa yang mengklaim? Yang mengklaim itu Habib Abdullah Al-Haddad. Dibandingkan ulama sing ono saiki sing paling alim wis dak ono apa-apa Habib Abdul Haddad. Sealim-alim ulama Indonesia ada yang punya asar, yang punya efek dakwahnya sampai mendunia seperti Habib Haddad. Ada. Beliau mengklaim apa? Wahia aqidatu ahlil haq. Akidah wong sing tepak iki. Ahlus sunnah sing koyo ngono mang iku. Terus apa?
min ahli kulli zaman wa makan. Dalam setiap zaman, dimanapun tempatnya, ente menemukan orang yang mengaku ahli akidah, ahlu sunnah wal jamaah, sesuainya madhab Imam Asy'ari, yang seperti tadi, fahamnya salim, hatinya salim, selamat, gak niku-niku, meloki para salaf, para sepuh, iku tepak. Jare Habib Haddad. Cekelen niku. Itulah yang disebut al-firqah an-najiyah. Kelompok yang akan membawa kita selamat nanti di akhirat, selamat dunia akhirat. Gitu. Enggak sesuai, neko-neko, cem-cem, wis aja dipelok. Aja loro. Odike pepelengen sampean, mate hutak. Mate seksa, naudzubillah min dzalik. Wa hiya aqidatu ahlil haq, katanya Abdul Haddad. Min ahli kulli zaman, di setiap zaman manapun. Wa makan dimanapun tempatnya, sesuai seperti itu bagus. Wahia akidatu jumlati ahli tasawuf, itulah akidah yang diikuti oleh orang-orang tasawuf, orang-orang yang ma'rifat billah, sesuai seperti itu. Kama hakadzalika Abul Qasim Al-Qushairi fi awal risalatih. Wahia bihamdillah akidatuna, itulah akidah kami, kata Habib Haddad. Akidahnya kami, para Bani Alawi, para dzurriyah, para salafun sholeh, para guru-guru kami, guru kami dari kalangan Bani Alawi atau dari karangan yang lainnya, para akidahnya silsilahnya kami, katanya Habib Abdul Haddad. Wa akidatu aslafina min ladun Rasulillah SAW ila yaumina hadza, itulah akidah yang sesuai dengan ajarannya Kanjeng Nabi, dari zamannya Kanjeng Nabi turun terus sampai kepada zamanku, katanya Habib Abdul Haddad. Akidah Asy'ariyah ahlu sunnah wal jamaah yang dibawa oleh Al-Muhajir, dibawa oleh As-Saggaf, dibawa oleh Syekh Abu Bakar bin Salim, turun temurun sampai kepada Habib Abdul Haddad, sampai kepada zaman kita, sampai sekarang dibawa turun temurun, diajarkan di pondok-pondok oleh para guru, diajarkan oleh Mbah Hasyim Asy'ari, di pondok-pondok kita diajarkan. Itulah akidah ahlu sunnah wal jamaah yang enggak macam-macam, yang membawa pemahaman yang gena, tidak mudah, enggak gampang dihempas fitnah. Ono fitnah ya apa, selalu berusaha mencari jalan supaya selamat dari fitnah, supaya enggak kecemplung yang fitnah, enggak melok macam-macam, lurus, mustaqim, melok salafun sholeh, melok para sepuh kaya apa. Itu akidah yang ahlu sunnah sing tepat. Loh, kita dianjurkan untuk terus memperbarui, untuk terus mengikuti akidah yang seperti itu. Nek sampean pengin masuk yang al-firqah, masuk kepada golongan an-najiyah yang bisa selamat sampai di akhirat. Meloi, dicari, ngaji ditolak ono, sampean melok golongan seperti itu, selamat sampean. Habib Ali Al-Habsyi itu menerangkan, yang paling bahaya itu bagi seorang itu, yang paling bahaya itu kelompok kumpul ambek sapa. Sampean anak wali kumpulannya enggak tepak, enggak selamat sampean. Kumpul. Wa iyyaka wa suhbatid diddi innani ra'aitu fasadal mar'i suhbata addadi. Habib Al-Habsyi itu pernah ngomong, Habib Al-Habsyi yang di Holi di Solo itu setiap tahun itu, apa? Aku paling wedi nyang wong iku. Yang paling wedi apa? Siji aku sing paling wedi nyang wong iku. Wis mari ngaji, mari ibadah ngene. Lah ternyata kumpul mbek wong sing salah. Kumpul mbek wong sing akhlake elek, otomatis suwe-suwe elek wong iku akhlake. Otomatis suwe-suwe wong iku elek, apa maneh sing enggak tepak, apa maneh ngajine sing biasa. Ra'aitu fasadal mar'i suhbata addadi. Karena aku lihat orang itu bakal celaka, bakal melenceng gara-gara dia tuh berteman, berdekatan dengan orang yang berbeda akidahnya, berbeda pemahamannya, berbeda keyakinannya. Ahlu sunnah koncoan mbek wong sing melenceng, gampangan. Sanu, melok sing kaul sing gampang. Suwe-suwe kon gampang, suwe-suwe ndak salat akhirnya kan. Udah apa-apa iku insyaallah, karena maufirahnya Allah itu gini. Suwe-suwe nglakoni dosa tok kon ndak kira njaluk sepuro akhir. Pertama yakin maufirahnya Allah itu besar, digawe gede atine. Suwe-suwe wis tak apa-apa wis. Akhirnya ndak apa-apa nih sampean menghalalkan dosa, itu dosa besar sudah. Sudah apa-apa pangeran nyepuro. Loh, kon niku membolehkan kata-katamu men tidak apa-apa kan. Ndak apa-apa kok di sepuro. Loh,
Sama halnya berarti kamu menghalalkan perkara dosa, itu sudah dosa besar. Ayo sholat, santai, kok ayo meme maghrib mesisan, sakali wudu, udah oleh, sudah popo kan, yang penting sholat. Oh berarti sampean rela membolehkan, berarti sholat untuk ditunda, itu salah, sudah satu dosa ya. Hati-hati, gara-gara kumpul uang sing tidak kena, orang itu bisa berubah. Semantar manfaat, Allah alam bisawab, ala diniyah wa tinsalah, bibarakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina sallallahu ala Muhammad sallallahu محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون بابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاضربوا يا أهل المثاني فهزاروا اليمن غرات واستضيئوا بجمالي فوق في الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا ولنا البشرى بسعد مرحبا مستمر ليس ينفد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا حيث أوتينا عطاء مرحبا جمع الفخر المؤبد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا
جد الحسين فلربي كل حمد مرحبا مرحبا جل يسوره العدل مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا إذ حبانا بوجودي مرحبا مرحبا المصطفى الهادي محمد الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا يا رسول الله أهلا بك إنا بك نسعد وبجاهي يا إلهي جد وبلغ كل مقصد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك نهج سبيلي كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهي في جواري خير مقام صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا وصلاة الله تغشى يا الله أشرف الرسل محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وسلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات تقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها إنك على الدرجات بلغنا بها الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقنا من بعده تفرقا معصوما
وتفرقنا ببده تفرقا معصوما اللهم اغفر وأوسع من ذنوبنا ورحمتك عندنا من أعمالنا ربنا لا تأخذنا إن نسينا أخطأنا ربنا احمل علينا سرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله الرحمن الرحيم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد